Poštovani posetioci, dobroveče i dobrodošli na promociju knjige doktora Vukašina Lugonje Razluči sebe od sebe. Ovo veče smo započeli pesmom Koliko snage humska zemlja ima, stihovima koje je napisao naš vladika Grigorije, koji je prošle godine promovisao prethodnu knjigu doktora Lugonje. Zahvaljujemo se etnogrupi Zahumlje, koja je u stvari pokazala koliko snage ima humska zemlja i koliko ima dobrih pevača. A večeras ćemo osim ovih dobrih pevača i njihove snage koja nas je uvela u ovo veče, imati i jednu drugu snagu. Sa nama su ovako 3 humljanina, Zahumljanina, Hercegovca. Skupili smo se ovde naravno zbog Vukašina Lugonje, ali sa nama su večeras i doktor Dragan Kovač, njegov, da kažemo, brat i po zanimanju i po peru, tako da će on sa svoje tačke kao i kolega, ali i kao ne samo doktor, nego kao i književnik, esejista, pripovedač i romanopisac govoriti o ovoj knjizi. Tu je naravno sa nama i Ljubinjac, profesor dr. Veljko Brborić, koji je prošle godine predstavljao i imao taj nezahvalni zadatak da bude i recenzent i prethodnih nekih izdanja, a i ovog večerašnjega. Svi znamo koliko je teško svom prijatelju biti strogi recenzent. Pa ne sumnjamo da je bila ljubav posredi kada ste napisali onako divne reči na kraju knjige. O doktoru Vukašinu Lugonji ja sam rešila da večeras ne govorim iz njegove biografije skoro pa ništa, zato što među vama većina njih ga bolje poznaje nego što ga poznajem i ja, a i mislim da je nekoj i stručnoj, a i široj javnosti poznat ne samo po svom humanitarnom radu, po svojim zaslugama kada je u pitanju medicina u bolnici grada Trebinje i razvoj naše bolnice, već je poznat i po svojim knjigama koje je objavio i kompakt diskovima koje su takođe izašli. Ja ću večeras započeti sa njegovim rečima, a zbog toga smo i počeli sa humskom zemljom, a to je u ovoj knjizi on o različitim temama govori, ali ono što je prisutno skoro u svakom njegovom ovom, da kažemo, odeljku koje je sam naslovljavao, osim njegovih misli, razmišljanja, promišljanja, uvek je prisutna i ta vezanost za Hercegovinu i za zavičaj. I naravno za kamen. Pa doktor Lugonja kaže: preko kamena postojbine određuje se naša istorijska pripadnost, bez koje nema ni identiteta. A bez osjećaja identiteta nema osjećaja života. U svakom slučaju neko si drugi, a sutra ćeš biti neko treći. Kad sabereš, ništa si. Brzo te vetar oduva. Ali kaže da je karakter ljubavi važan i sa stanovišta što ona ne stari. Ona uvek struji iz početka. Tako i naša ljubav prema prošlosti i precima duboka, rekli bismo zavetna, dok bi kamen označavao neuništivi simbol večnog traganja. Svaki kamen je uzeo deo svoje tišine i parče svetlosti i mraka što mu pripada. A pošto ćemo ovo večer započeti sa govorom doktora Dragana Kovača, doktor Lugonja je napisao: doktor nije posuda koju treba ispuniti znanjem,
već baklja koju treba zapaliti. Pa izvolite, doktore Kovač, zapalite u baklju. Hvala lijepo. Dragi sugrađani, poštovani gosti, uvažene kolege, dozvolite mi da vas pozdravim i da izrazim veliko zadovoljstvo što mogu da učestvujem u večerašnjem značajnom događaju. Kao što je Ivana rekla, imamo tu sreću i čast da je sa nama večeras pravi književni autoritet, univerzitetski nastavnik, naš Hercegovac i Ljubinjac, profesor dr. Veljko Brborić sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koji će kao autoritet govoriti o knjizi, o dijelu koje je večeras promovišeno. Ja ću ipak ostati u sferi medicine kao kolega od autora knjige, sa kojim sam imao čast da radim i sarađujem 80. godina, kako to zvuči kad se kaže prošlog vijeka. Primarijus dr. Vukašin Luganja je čovjek koji je potpuno ispunjen i lično, i profesionalno, i porodično. Pred kraj svoje karijere, koja je bila briljantna, znači vrlo odgovoran posao anesteziologa u eminentnoj privatnoj ginekološkoj ustanovi u Beogradu, radio je 30 godina bez jedne mrlje i izišao je iz toga posla, ali je kao pravi Hercegovac, kao čovjek koji je sklon i pisanoj riječi, počeo je sa pisanjem i da na taj način nas iznenađuje. Prvo su to bile pjesme sa etnološkim motivima, zatim se to usložnjavalo da bi sada imali njegovo razmišljanje iz sfere biblijsko-filozofskih tema. Ja sam od njega mlađi taman toliko da sam mogao od njega kao specijaliste da naučim neke stvari koje su bile važne meni za moju specijalizaciju, koja je u jednom segmentu kompatibilna sa njegovom. Tako da sam se odlučio, s obzirom da je profesor ovdje, da ja ne govorim o knjizi, već da njemu čast napiše specijalno za ovu priliku jednu kratku priču koju želim da podijelim sa vama. Ta priča zove se Testera. Godina je 1980 i neka. Trebinjska bolnica. Operaciona sala. Atmosfera nešto napetija, čak sa dozom neizvjesnosti, ali i očekivanja. Pacijent, djed od 80 godina sa dugačkim usukanim brkovima, leži na operacionom stolu. Otečena i modra lijeva potkoljenica, zahvaćena napredujućom trombozom, upravo treba da mu bude amputirana ispod koljena. Moj sinko, dosta sam hodio i po poljima i po gorama, i u miru i u ratu. Neka mi moje glave na ramenima još koji mjesec, a za nogu neka nam je prostor. Hrabrio se starina. Sve će biti u redu, džede. Tješio ga je anestetičar koji je već nabao venu i priključio infuziju. Instrumentarka je stajala kao zapeta puška, sa uredno složenim instrumentarijem i sanitetskim materijalom. Hirurzi, njih dvojica, već su bili navukli rukavice i pomalo nervozno ćaskali i u očekivanju anesteziologa, koga nije bilo. Neuobičajeno za njega, pogotovo tog dana kada je trebalo da uradi prvu spinalnu anesteziju u istoriji Trebinjske bolnice. Kroz iglu, pažljivo i stručno zabodenu između dva pršljena, u donjem dijelu kičme, ubrizgat će anestetik i pacijent će potpuno izgubiti osjećaj za bol u donjem dijelu tijela, prvenstveno u ekstremitetima. Za vrijeme čitave operacije ostaće u budnom stanju i pri punoj svijesti. Veliki stručni napredak i veliki dan za čitavu zdravstvenu ustanovu. Ali od anesteziologa ni traga ni glasa, kao da je odjednom u zemlju propao,
što je već unosilo blago komešanje među prisutne učesnike ovog posebnog i važnog događaja. Inače, taj mladi čovjek je nedavno prispio sa specijalizacije u Beogradu, gdje se usavršio u poznatoj školi profesora Predraga Lalevića, dugogodišnjeg Titovog ljekara. Upravo je trebalo da uradi navedenu spinalnu anesteziju, ali se negdje neobjašnjivo izgubio. Evo ga, sa olakšanjem je povikala instrumentarka, ugledavši na vratima doktora kako za sobom vuče, bolje reći razvlači, neki crni kabel, na kraju priključen za zeleni telefon. Bilo je očito da je tim gajtanom, dugačkim 10-ak metara, upravo povezao hirušku salu sa jedinom telefonskom utičnicom, onoj u udaljenoj ljekarskoj sobi. Odložio je aparat u ugao i dao se na posao. Uskoro su hirurzi došli do kosti i počeli pripremu za njeno presjecanje. Tada je anesteziolog spretno dograbio telefon i okrenuo neki broj, te poslije kratkog vremena dodao slušalicu pacijentu. Svi su vrlo brzo zaključili da djed razgovara sa sinom, koga nikako nije mogao ubijediti da se on ne javlja iz ljekarske sobe, nego iz operacione sale sa hiruškog stola, dok je sama intervencija u toku. Na kraju, ne mogavši dokazati sinu o čemu se radi, stari otac mu je iznervirano rekao: "Ja da ne bio, zar ne čuješ kako te steraju?" Hvala na pažnju. Hvala doktoru Kovaču, ipak je ovo bilo bolje od bilo kakve biografije što ste napisali i pročitali ovu kratku priču. Doktor Lubonja ne samo da je bio vešt sa tim silnim iglama koje je zabadao, on je vešt i sa rečima i napisao je u ovoj novoj knjizi jedan naslov: "Ja doista ne znam šta je život, ali znam šta je reč. Između neba i zemlje nalazi se ono što je do kraja jedino nama dobro znano. Nalazi se reč. Samo se reč meri, rečju se i čovek i ljudskost meri." Profesor Veljko Brborić, naš poznati profesor Filološkog fakulteta koji se bavi i metodikom nastave srpskog jezika kao maternjeg i kao stranog jezika, metodike nastave književnosti, objavio veliki broj stručnih radova, svima vama dobro poznat iz nekih drugih, sa nekih drugih promocija. Napisao je pogovor, recenziju Na krilima uma i dajemo mu reč da sada izreče ono što je u njegovom umu o doktoru Lubonji preostalo. Hvala vam, Ivana, na ovoj finoj najavi. Dakle, dobro večer svima. Ja neću kao doktor Kovač iz Dragi Trebinci. Kad pogledam ove prve redove, ja vidim da je tu pola Ljubinjaca, pa onda Dragi Ljubinci i Trebinci. Dragi Hercegovci, dragi prijatelji pisane reči, ja moram priznati da meni prija ovo društvo i sa Ivanom, i sa Draganom Kovačem, i sa Vukašinom Lubonjem, jer sam u knjigama Dragana Kovača i Vukašina Lubonje govorio i u Beogradu i u Trebinju. Dakle, to je za mene predstavlja izvesnu radost. Nekako mislim ono što je Andrić davno rekao, da je čovek dužan svome zavičaju, pa mislim kada se pojavim na ovakvim mestima da sam nešto bolji nego što zaista jesam. Pre 7 dana u Zrenjaninu smo promovisali knjigu, a promovisali smo i u Trebinju, Hercegovina, zemlja pesnika Milovana Pecnika. Tom naslovu je kumovao Rajko Petronovu. I već sam tada govorio da je zapravo to što je napisano Hercegovina, zemlja pesnika, to samo nekakav prvi deo, a ovo što radimo u novije vreme, da jesu nekakvi nastavci te knjige Hercegovina, zemlja pesnika ili pjesnika, iako je sam Dučić
više voleo da kaže da je pesnik, jer to je dobro što se i ove letnje mesece i u Ljubinju i u Trebinju dešavaju i ovakvi razgovori. Iz moje perspektive vi ste večeras na jednom dobrom mjestu i na jednom, kako bih rekao, finom događaju. Zaista ono što se nalazi između Trebišnjice i Neretve, ono što se nalazi između Trebinja i Mostara u našoj prošlosti, sveukupnoj srpskoj istoriji i u savremenom shvatanju dalo je dosta ljudi od pera koji su, ako tako mogu reći, oplemenili srpsku kulturu, posebno srpsku literaturu, i to je zaista nešto što vredi uvijek istaći i što zaista neko ko je Hercegovac i ko je odavde potekao, pričinjava mu veliku radost, da ne kažem nekakvu sreću. I zbog toga ponovo ću citirati Andrića, i pošto sam ja preksinovi došao u Hercegovinu, Andrić je davno napisao, Andrić koji je štedeo riječi. Kad dođemo u Hercegovinu, brže hodamo, lakše dišemo i bolje mislimo. Svi mi koji smo pre više decenija otišli iz Ljubinja, uvijek nekako osjećamo tu svoju patinu, osjećamo taj svoj kamen, osjećamo tu svoju radost, a ta radost nas oplemenjuje kada vidimo šta su oni koji nisu izvorni Hercegovci govorili o ovoj zemlji koja se prostire, kako već rekao, od Trebišnjice do Neretve. I pre nego krenem na ono što sam mislio o knjizi, ipak ću izdvojiti 2-3 mišljenja. Neću vas previše time opteretiti, pa ću ipak reći ono što je rekao u literaturi najveći Hercegovac, Jovan Dučić. Ovo je citat. Verujem da od sviju ljudi u našoj zemlji Hercegovci po prirodi su najučtiviji i najmanji skloni spletkama. Njihova uboga pokrajina napravila ih je skromnim, pobožnim i umerenim. Srbin iz te zemlje nije ni po svojoj prirodi samo učtiv, nego je i topao, srdačan, ljubak i dobrostan. Ivo Andrić je rekao, Hercegovina, naročito južna i jugoistočna, ima po pravilu dobar soj ljudi. To je zemlja sa mnogo kamena, a malo svega ostalo. Ali to malo što rodi, hranjivo i plemenito. I još ću samo reći šta je rekao sveti vladika Nikolaj Velimirović, ni siromašnije zemlje, ni većeg bogatstva u karakterima, ni manje zemlje, ni većeg broja pravih ljudi. Sada se vratimo na ono zbog čega smo večeras ovdje, a to je Ivana već fino objasnila. Dakle, knjiga Vukašina Lugonje s naslovom Razluči sebe od sebe, pomalo je poučno, upozoravajuće i opominjuće, ali i provokativnog karaktera. Knjiga ima 181 numerisanu stranu i tekst je, kako bih rekao, prijemčiv i za oko, sa pristojnim koricama, kako mi to kažemo, tvrdo ukoričena, a je jednostavnija za funkcionisanje i bolje stoji na stolu. Ovdje je reč o novoj knjizi Vukašina Lugonje, koji je lekar po svojoj osnovnoj lokaciji. Već je to rečeno da je Vukašin Lugonja primarijus specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i ovo je zapravo kontinuitet i to višestruki. Prvi kontinuitet pokazuje da i dalje među lekarima, a to i Dragan Kovač potvrđuje, ima dosta ljudi koji su vični peru i pisanju, koji imaju potrebe da se literarno izražavaju i da nas daruju knjigama. Drugi je kontinuitet što Vukašin Lugonja nastavlja već započeti niz u ranije objavljenim knjigama, a ja ću ipak ovdje podsjetiti samo na te naslove. Lugonje iz ivice kroz pjesmu i razgovor, Dveri duše, U dobru smo dobro postrnuli, Može li se od sebe ozdraviti, Istorija jednog vremena i nebesa su na kolena pala, Tajna u kamenu, šta god kajaš vezuj za dušu. I opet jedna knjiga, stručna ali samo lekarska, U krilima ljubinskog zdravstva. Nekom vrstom kontinuiteta smatramo i može se smatrati potvrda poznate i prihvaćene teze, već je na neki način naznačena da krševita Hercegovina jeste i dalje izvor literarnog stvaralaštva i ljudi kojima pisanje nije strano. To se u srpskoj kulturi s pravom može zvati tradicija i to trajanje iskreno raduje. Knjiga Razluči sebe od sebe zapravo predstavlja skup razmišljanja, reminiscencija Vukašina Lugonje o veoma različitim temama. Negdje na početku je Hrist spasitelj
i biblijski motivi, ali ima tu i kategoričkog imperativa, naročito o etici i moralu, duhoklonuću, slobodi, empatiji, istini, ljubavi i mržnji, zdravlju i bolesti, svesnom i nesvesnom. Osvrće se autor i na ovozemaljske čovekove dužnosti, na odnos duše i čoveka prema svemu i ovozemaljskom i onozemaljskom. Teme su brojne i on o njima na različite načine promišlja. U svojim razmišljanjima autor se poziva i na mit o Sizifu. Razmišljajući i o Adamu i Evi, nije zaobiđen i Platon. Tu su i Freud, i Hegel, i Goethe. Nije se moglo bez svevremenog Njegoša, sve srpskog Vučića, sve slovenskog Dostojevskog, pa se stiže i do velikog Andrića i do neponovljivog Vladete Jerotića. Opominjuće deluje podsjećanje na svetog vladiku Nikolaja Velimirovića i naša ogledala, i na zemaljsko i na nebesko. Pominjanje ovih imena znači i raznolikost tema. Vukašin Lukonja kroz svoj izraz nudi mir svima i na jednom mjestu kaže, ovo je citat: daj Bože snage da izdržite ono što ne valja, pameti da promenimo ono što možete i mudrosti da razlikujemo dve stvari. Kraj citata. Nije da ovo nismo znali, ali ipak podsjećanje prija i razmišljanje o ovim temama čini ljude bolje. Vukašin Lukonja ne polemiše sa pomenutim imenima, ali oslanja se na njihove ideje, na njihove maksime i to svedoči o poznavanju života i dela velikih ličnosti različitih vokacija i različitih perioda, ali i dobrim vladanjem osnovnim životnim pojmovima. To nije malo. Knjiga je posvećena porodici. Tu Vukašin Lukonja pominje suprugu, decu i unučad, maloljetne. I to dovoljno svedoči šta autor misli o svojim najbližima, u tradicionalnom mestu porodice i najbližih u njegovom životu i ovozemaljskom postojanju. Ljubav prema Bogu je jasna, to potvrđuje i ova rečenica iz knjige. Bog dveri duše otvara. Isto tako opominjuće deluje i tvrdnja, junaka je na 1000, a ljudi 1 u 1000. Dobro ako ima i toliko. O ovome vredi svakoga dana razmišljati. Vukašin Lukonja opominje i poziva na budućnost. Opet jedan kratak citat. Ako hoćete da se probudite, posvetite se samo posmatranju. Kraj citata. Ostaje da odgonetnemo i šta je on ovdje hteo poručiti, je li to samo, kako bih rekao, iskustveno, je li to samo životno, a ja mislim da tu ima dosta i filozofske mudrosti, a filozofija je zaista izvor mnogih znanja i saznanja. Specifičan i osoben način izlaganja u ovoj knjizi, pa se povremeno može govoriti i razmišljati o žanrovskoj nesvodljivosti Lukonjinog teksta. Povremeno mislite da je poezija, povremeno ste sigurni da to poezija nije. Autor nudi i plemenitost i sreću za sve. Jasno kaže da svi imaju mesto i ulogu, ali i obavezu. I opet jedan kratak citat: ko sačuva iskru, vazda vatru razgoreti može. Ove reči mogu zvučati kao nada, ali istovremeno mogu zvučati kao opomena. Dakle, prvo treba sačuvati iskru, onda treba imati snage, volje i ko zna svega da tu iskru ponovo razgorimo i da vidimo tu vatru. I pojedinačno i kolektivno. Iako autor nije pesnik, ni pisac po osnovnoj vokaciji, pokazuje da je čovjek koji drži do pisane reči, da je čovjek koji drži do tradicije, do narodnog iskustva, da drži do prošlosti i da veruje u moć literature. Ja i dalje mislim da bez literature život nije moguć i da bi bio neuporedivo suroviji od ovoga što imamo danas. Brojnim porukama to on svedoči i zaista mnogo je te okrenutosti, kao što sam rekao, u jednom trenutku imate tu opominjuću prošlost, ali imamo i tu zagledanost u budućnost. U njegovim iskazima ima dosta i ljudskosti i plemenitosti, ima dosta i patrijarhalnosti i etičnosti, pravi Hercegova, što bi se rekao. Sve je to dato s dosta mere, sa toplinom, sa divnim osjećanjem i jasnom porukom, s dozom nostalgije. Ima dosta arhaičnih reči, to svakom Hercegovcu prija, ali već sam to rekao, postoji ta vera u budućnost, a ta vera
u budućnosti je nešto što nam daje snagu i zapravo ako imamo veru sigurno ćemo i opstati. Ova knjiga potvrđuje, kao što već rekao, da je autor verujući čovjek, da mu je stalo i do tradicije, i do prošlosti, ali i do hrišćanskih vrijednosti, da voli pravdu, ali da se ne odriče ni ljubavi prema ljudima. Za neka razmišljanja o velikim temama autor je motive potražio u postojećoj literaturi, dakle od one filozofske do istorijske, a mnoge mudrosti tražio u narodnom predanju, u narodnoj književnosti, u narodnim poslovicama. A koliko su Srbi time bogati, to najbolje pokazuje kada nas je Vuk Karadžić, jedan u tom trenutku uveo u Evropu, ili kako to Matija Bećković kaže, Vuk je Srbe evropeizirao ili je Evropu posrdio. Narodna književnost je učinila u tom sredinom 19. vijeka, u njegovoj prvoj polovini, dakle prosto za Evropu kulturno otkriće, to što je bila srpska narodna književnost. Ipak svemu tome je autor dao nekakav lični pečat kada govori o mržnji. Autor opet kaže, što se mržnje tiče, ona isto kao ljubav, emocija, ali je po kvalitetu suprotna. U mržnji najviše pati onaj ko mrzi, jer se u mržnji vrši duhovno samoubistvo. U svakom čoveku povremeno zapleše đavo, kako to kaže Vukašin Lugonja. Kao čovjek, to smo već rekli, sa lekarskim iskustvom, on govori o toj bolesti. Govori o bolesti duše, govori o bolesti tela i naglašava da nije bolest ono samo što boli. Da bi se kasnije pitali kakvi smo to ljudi, pa kaže da smo različiti. I onda kaže da su jedni ljudi kao voda, da su drugi kao vazduh, a da su treći kao vatra. Ima i oni koji su kao zemlja. Razume se da ove tvrdnje autori objašnjava, dakle nije samo dovoljno reći tvrdnju, nego je na neki način razraditi i objasniti. Ovi citati iz knjige Vukašina Lugonje svjedoči da njegovo kazivanje nije samo autorova fikcija, već da počiva na brojnim saznanjima, literarnim i životnim, ponekad, ja mislim, kada je posredio ovaj medicinski deo, da tu ima dosta i ovih iskustva, na osnovu čega se steklo i ovo literarno stvaralaštvo. Sa najšireg konteksta životnog i filozofskog autor se vraća i ono što je nacionalno identitetsko i kaže tužni smo jer žalimo za izgubljenim Kosovom. Setno izgleda i podsjećanje na Miloša Obilića, Marka Kraljevića, Vuka Brankovića. Sve te ličnosti i danas ne samo da su one u mitu, nego ih ima i u stvarnosti i Srbi se zapravo pitaju imaju li danas Vuka Brankovića i hoće li on na neki način da se pokaže u ukupnoj ovoj srpskoj nesreći. Svaki od njih u kolektivnoj svijesti ovih junaka postavlja nešto što je realno, ali nešto što je simboličko. Dakle, to je ta neka srpska prošlost, sadašnjost i budućnost. Na kraju mogu reći da u novoj knjizi Vukašina Lugonje s naslovom Razluči sebe od sebe, autor ostaje u istom fonu svoje ranije poetike i literarnog stvaralaštva. Tako da ova knjiga jeste u pravom smislu kontinuitet i mogao bih ponoviti ono što sam rekao i pre godinu dana. Iako nije pesnik, po svojoj osnovnoj vokaciji, Vukašin Lugonja pokazuje da je čovjek koji drži do pisane reči, do tradicije, do narodnog iskustva, do prošlosti i vere u moć literature, ali istovremeno porukama i poukama svjedoči o tome šta misli o budućnosti, i kolektivno i pojedinačno. U ovim stihovima, u ovom tekstu ima dosta ljudskosti, plemenitosti, patrijarhalnosti i etičnosti, sve je to dato i sa merom i sa toplinom, ali i finim osjećanjem za jasnu poruku, s dozom nostalgije i još ponavljam, znam da je ponavljanje vere u budućnost, a verujući čovjek je moćan čovjek. Ova zbirka potvrđuje da mu je stalo do svih tih hrišćanskih vrednosti i do tradicije, ali se ne odriče ni one prave ljubavi koja u svakom čovjeku postoji. Ja sam ubeđen da će knjiga Vukašina Lugonje, i kad vidim koliko je večeras onih koji ovo slušaju, naći svoje mjesto kod čitalaca. Znam da ima dosta zavičajaca koji će se radovati ovoj knjizi, koji će je čitati i citirati, ali će i o njoj i razgovarati i raspravljati, možda i kritikovati. Znam da će ona krasiti mnoge kuće i stanove po Hercegovini kao neka vrsta zavičajne relikvije. U nadi da će tako biti, ja sam ovaj rukopis puno uverenja
preporučio za štampu i siguran sam da će Vukašin Lugonja nastaviti ovaj svoj, kako bih rekao, umjetničko-poetski svet i ja sam i tada, kada mi je doneo ovaj rukopis, čestitao, to večeras činim javno, s dosta radosti i sa ubeđenjem da ćete ovu knjigu listati i da ćete u njoj naći nešto što će potvrditi ovo što sam ja večeras rekao. Hvala vam na pažnji, živi bili. Hvala profesoru Grboriću, a kao što ste čuli, stalno se provlači jedna reč samo posmatranje i da bi čovek razlučio sebe od sebe, on mora da samog sebe posmatra, pa je tako na kraju, umesto najave gospodina Vukašina Lugonje, ostalo da pročitam kako on to sebe samo posmatra. Pa on kaže: nisam pisac, već doktor, anesteziolog i reanimatolog, koji duže od 4 decenije vodi pacijenta do ivice života i natrag i hoda po tankoj liniji koja razdvaja ili spaja umetnost i zanatstvo. Moje rođeno osjećanje mere me uči da udesim misao pre reči. Pošto sam ja imala prilike da čujem ono što će on večeras izgovoriti, garantujem mu napred da je uredio svoje misli pre nego što će izgovoriti pred svima vama večeras. Izvolite. Evo me u najistaknutijem gradu posle Beograda. Znate ko je to rekao? Jovan Dučić, a mi smo večeras u Dučićevom sala čuli pesmu Vladike, što je posebno čast i zadovoljstvo, jer bio prošle godine na prezentaciji knjige. Trebinje od Pativeka ima moćnu misao pritajenu u grudima koja udružuje ovaj grad zajedno sa Beogradom. Zar nije tako, dragi moji? Dragi moji, u dobri čas došli, pošli, u dobri čas pošli, u još bolji došli. Oba časa dobra vam mi pomogla. Evo malo ove tradicije što je rekao Dosujete Veljko, to je tako. Čast je sa vama biti, a privilegija družiti. Za ovo sačinjenje u knjigu eseja krivi su, zna se, Prometeji, zbog koji sam se ja kasnije opismenio. A naši Prometeji, naši vjerni reprezentanti, profesor dr. Veljko Grborić na Filološkom fakultetu u Beogradu i dr. Dragan Kovač, dr. medicinskih nauka, nagrađivani književnik, su svojim misaonim porukama pokazali da budućnost zavisi od svake individue među bilionima ljudi. Oni svojim stvaralaštvom osvetljavaju, umom produbljavaju i lagano akrilima svog uma dižu se visoko, nalazeći uvek viši jezik za misao više. Blagodaran sam gospodinu Veljku Grboriću na recenziju ove knjige, što sam imao priliku da se njih podelim ne ono što najbolje znam, nego ono što ne znam. Ako se jednom dahu može sve promeniti, onda su uspravni ljudi, a uspravni ljudima srce risak, gospodin Milan Pešut, gospodin Zoran Botulija i gospodin Božo Milović osjetili da su potrebne ovoj knjizi i ona živi iz najdubljeg dela svog bića. Arhitekta ove knjige je gospodin Trifko Ćorović, glavni odgovorni urednik Srpskog kola, osnivač i urednik Slobodne Hercegovine u Beogradu. Njegova reč potiče iz jednog izvora i dotiče svuda tamo gde su naši ljudi. Čini mi se da ovo naše slovo ne bi bilo celovito bez ovog dana, ovom danu koji se penje na ramenima Trebinskog kulturnog leta, a mogu reći ljubitskog. Krov su dali uvažena dama Ivana Grujić, direktorka muzeja, i oni koji svojim fascinantnim nastupom pitaju našu dušu i proslavljaju svoj rod, eto grupa Zahumlje. I uvažena dama Ivana i članovi etno grupe su istinom srca zapalili sve vremlje u sebi i ova promocija ovako bez njih izgleda na nebu. Nama jedina želja je nagada da kroz ovu knjigu čoveka učinimo celovitim i zdravim,
a ne da ga skidamo prema što ga naučimo kako se tka nova odjeća. Nova odjeća ne trpi zakrpu, a krpež i trpeš pol sveta drže. Ljudi žive sa svetom samo zato što se ne poznaju. Ljudi kad bi poznavali svet, on više ne bi postojao. Zatim da naučimo slobodi od pre nego slobodi za. Da bi donekle dotakli bogate majdane duševnog života ljudi, gdje emocije imaju ogroman značaj kao posjetači delanja. Dakle, preko emocija do istine. Istina i dobro ne mogu bez svog ploda. Sve istine koje se prećute postaju otrovne. Nepravda jednog čovjeka, to je jedna neradna godina. Kazna grešnika i nagrada pravednika, to je najveća matematika vasione. Sam čovjek je poprište paradoksa oprečnih sila i od toga šta pobeđuje u njemu i procenjujemo koliko jedan život vredi. Sam život bi se mogao porediti slikovito sa slučajnim kretanjem. On izjutra dobija stalno na snazi, dok nazad toplo i svetlo ne dostigne područnu visinu. To za nas u prvom redu znači preobražaj vrednosti. Bez zrenja i rasta vrednosti čovjek je samo statistička greška. Nema ništa tužnije od starca koji osim starosti nema drugih dokaza da je živio. U čovjeku mora da stari, da se profilira mudrost moralne vrste. To jedino daje sjaj i plemenito životu. Sve drugo je duhoklonuće. Reč duhoklonuće je u 3. deceniji ovog veka izabrana za najljepšu reč u srpskom jeziku. Vitalnost hoće cijelog čoveka, jedinstvo duše i tela, bez toga nema ni čoveka. Dakle, možemo da biramo ili hod ka sopstvenoj cjelovitosti ili hod ka kraju. Kraj čeka. Njemu ne treba žuriti, moralnost ne čeka. Svaki dan bez morala je ništavan, crna duša pola čoveka. Moralnost se kruni i diše. Po vladici Nikolaji Velimiroviću priroda je slabo osjetljiva prema našim umnim kvalitetima, ali je izuzetno osjetljiva prema našim moralnim kvalitetima. Ali u prirodi ima i svetova i ljubavi za ljude kojima postaje opasnost vrlina, a plemeniti cilj život u gestu. Koja je prva lekcija u ličnoj individuaciji, odnosno zrelosti? Najpre unutrašnji preobražaj i čišćenje, pa se onda spolja manifestuje. Što znači, ako smo plemenili strasti, a zadržali njihovu energiju, bez toga svaka i najslučanija ideja koju na sebe primamo kao istinu, očađevi će se prolazeći kroz neočišće dimlja. Svaki čovjek treba da bude svjestan svojih mogućnosti i svjestan svoje sićušnosti u odnosu na ono što ga nakružuje. Blago onima koji se bore u netraženoj borbi, silazeći kroz sebe, izvan sebe, da nauče 4 glavna predmeta u školi. Sposobnost, nepotkupljivost, efikasnost i patriotizam. Sve to je u celini jedna briljantna šimera, no je žalost u pojedinostima. Svijet je opasno mesto ne zbog zlih ljudi, nego zbog dobrih što ništa ne čine. Oko nije sito gledanja, uho nije sito slušanja. Bog je stvorio sve ne za dobro, nego za zlo, jer celo svet počiva na zlu. Ali Bog je dao čovjeku milosti da razluči sebe od sebe, da pronađe svoje ja. I kad poistoveti to svoje pravo ja i sebe, počinje patnja. Kad bi znali koliko potrebiti patnju, koliko bi se razvilo. Ono što vodi razvitu su bolna iskustva. Proba na sebe podrazumeva pre svega intuiciju i još jedan zadatak, razumevanje. Intuicija je najviši oblik saznanja, ali put saznanja, kako stoji na koricama ove knjige, nije put spasenja, već klato na kome se određenja piše. Jedina tragedija koja postoji na ovom svetu je neznanje. Odatle izvire svako zlo. Jedina tragedija koja postoji je nedostatak svesnosti. Odatle izvire strah, a iz straha sve ostalo. Prva dužnost čovjeka jeste pokoriti strah. Zato svlačimo sa sebe sve da bi bili u punoj meri živi, da bi vaskrsli u svakom trenutku. U nama su ugrađeni čvrsti stavovi i čvrste iluzije koje u sudaru sa stvarnošću izazivaju zlo i nanose bol. Ako um nije blokiran, rezultat je mudrost. Ako srce nije blokirano, rezultat je ljubav. Neće vas spasiti vaše akcije, već vaše biće. Kamilo, knjiga, rao, drugim riječima, duhovno, intelektualno i fizičko, to ono što drži naše biće. Duh pokreće materiju.
Da se živim malo slušao. U cveću sopstvenog života za svakog je skrivena otrovnica. I čovjek treba da bude mudar, što reče Vatra Jerotić, kao zmija. Što znači nošen instinktom, savjetovan umom. Mudro zmije sam po sebi ne znači dobro i zlo. Njena krajnja vrednost odlučuje se prema tome kako prema njoj čovjek stoji. Čovjek mora sa njom da premiriši želju života. Biti mudar kao zmija, a bezdan kao golub znači razvijati svoje umne sposobnosti stalno, pod uslovom da paralelno razvijamo svoju dobrotu. Um je hladan, dobrota je topla, zato se nam potrebi um i dobrota da jedno drugo drže ravnotežu. Da um ne pređe u zloću, a dobrota u glupost. Sreća je onaj koji umre onako čist kako je ušao u život, nama je sreća, njemu je sreća pretovarila život. Život i povređe se samo jednom gubi. Uključite svetlo svesnosti i magla će biti razgrana. Odvojite se od gomile, popite se sami na planinu radi jasnoće vida. To je nešto najteže što ljudsko biće može postići i zahteva disciplinu i budan um. 3 najteže stvari za ljudsko biće nemaju fizičke atribute, niti intelektualne sposobnosti. Kao prvo, brzo zameniti ljubavi. Kao drugo, priključiti se odbačenima. Kao treće, priznati da su pogrešio, to su 3 najlakše stvari. Ako se ne poistovetimo sa svojim uslovljenim ja, jer zdrav razum imamo na raspolaganju. Zašto se 2 razuma svađaju oko jedne istine? U zamađenom ugledalu razuma, zamađenom od zlobe i greha, mogu se ugledati samo fakta kao oko. Oko je svedok fakata, razum je svedok fakata, istine i zakona. Oko je oko za jedan svet, razum i oko za 3 sveta. 2 glavna čina tragedija razuma i ljudstvo su bukvalnost kad je razum nepismen i vratolovnost kad je razum razlog. Kada pomešamo priču raznih jezika, a to često činimo, i sami ne razumemo, tako preskačemo sva carstva između časa prirode i Boga. Pri tom fatalnom skoku, kako reče vladika Nikolaj Velimirović, razum se spotače i razbija 2 ogledala, zemaljsko i nebesko. A mi živimo tako kratko. To je jedan zrak sunca, a mi ga tračimo. Prazna glava ili ište đavolje. Krivu drinu ispravljaju Srbi i Bosanci. Možda bi je ispravljali Žide kad bi znali kod koga je krivlje. Sve se lampe mogu napuniti, lampa mudrosti nikad. Bog ne menja u ljudima dok oni sami ne promene što je njima. I nekada se džaba da mradi vide više nego čovjek. Kada smo dovoljni, daj na Bože snage, što je rekao profesor Drgović, da držimo ono što ne valja, pameti da promenimo što možemo i mudrosti da razkrijemo te 2 stvari. Kada smo dovoljno patili, onda smo spremni da shvatimo. To je trenutak u kome se budimo. Kada se ubacjava svjetlost, je najljepši iskustvo na svijetu. Putovat ćemo tako sa laganim prtljagom, da ćemo prolaziti kroz grene uši, putovat ćemo tako u večnost. Skidajmo sa sebe viša prtljaga da budemo ono što jesmo. Do vrha, hoću reći, Boga ne stiže se procesom sabiranja nečega u duši, već procesom oduzimanja. Sa čovjekom se stalno rubu bok i vrak, čovjek se vrednije po onome kakav ostavi trag. Hvala što ste me saslušali, dragi se gledali. Evo ja da kažem, što izvinjava se za vidje. Ovo je pjesma Ona Hercegovina koju je napisao gospodin Vukašin Bubenja i eto mi imamo čast da je ovdje premijerno u Trebinju.
Ja bih htio nekoliko riječi samo da kažem na pojašnjenju ove večeri, ove knjige, ovog dijela i ovoga gospodina koji se zove Vukašin Ugonja, moj prijatelj. Iz Zemlja, doduše on je iz Gornje Ivice, on je kada zbrda, ja sam rođen iz Skupnine. Šta je Vukašin Ugonja uradio? Njegov profesionalni dio, o kome ja neću pričati, to je pričao doktor Kovač, Dragan, mučenički dio spašavanja čovjeka od smrti, od ovozemaljske smrti. A ova knjiga je spašavanje čovjeka za vječnost. Šta znači razluči sebe od sebe? To je divno rekao. Svaki čovjek je u sebi sadrži i puni pakao i puni raj. Zavisi šta prevlada. Vukašin je praktično sa ovim djelom, i ne samo sa ovim djelom, i sa čitam njegova djela, praktično jedan filozof, teološki filozof. Šta znači filozof? Šta znači teološki filozof? Proučavanje čovjeka, proučavanje prirode. I čovjek i priroda su djelo Božije. Teologija, proučavanje Božijeg djela, Božije stvari. Vukašin je sa ovim djelom i sa prethodnim knjigama najveći filozof duše, jedan putokaz čovjeku za spasenje u vječnost. Hvala ti, Vukašine, na ovome, jer čovjek je, kad je Bog stvorio čovjeka, čovjek je izdao Boga, pojedavši onu jabuku tamo negdje u raju. Ali Bog nije izdao čovjeka. Bog i dalje vjeruje u čovjeka. Zato mu je dao mogućnost spasenja. Zato mu je dao mogućnost pokajanja. Svi moramo da naučimo da se kajemo. Da razlučujemo sebe od sebe. Sebe loše od sebe dobro. Da idemo onim teškim, uskim putem dobro. Ono loše ima širokih puteva. Hvala ti, Vukašine, još jedan put. Čovjek od čovjeka, ja pišem, Milan je moj prijatelj, školski dum, 4 godine išao sam u školu, nije, i uvek kaže, brate, pišeš, šta radi, pišeš, ja sve plaćam. I sramota, verujte, to je jedini on. Hvala mu važda, mislim, tako da, sramota me nekada.